ba TikTok mono chulo dano ni. Ana dano wa inti TikTok wa angare do cher TikTok do lony mada unyo angare dong ti TikTok tiki followers maduong mada TikTok chulo dano gere. Lokada ento TikTok po buchuli piani yende tie ki followers maduong unyo yende tie ki likes maduong unyo yende tie ki views maduong TikTok pe chulo dano kieto. Ento wek TikTok chuli ti jemi mogo mango mumere ne ane gwake tim unyo kade tiki followers maduong ti jemi mogo ma romo timo ne weko ngo weko TikTok romo chuli ento TikTok weko chuli piene tiki followers maduong unyo weko chuli piene tiki likes maduong unyo weko chuli piene tiki comments maduong keta wapol wana tamone pe chuli keto ilogo mo kena gere kay tiki followers I well money TikTok chuli me beru mera TikTok ke chuli ento pe time Uganda fudi romo time mwaka mo kana mwaka mo ti abina nyima fudi chani ko mane TikTok pe cholo dano piene tiki followers tiki likes nyo content dano marama da no pe ki cholo dano kieto ento kay ti TikTok di ket romo no kere ki chane tiko man mi ache romo tima affiliate marketing ena yani ichero bot ngato mo macharo gino money ni chi watchingo anti ki followers ako man giromo neno jemi ma icharo gini nyo giromo wilo jemi ma icharo gini turan so ichero ko nungwa keta jumia ichero jumia iyaro products ma ini ngeo ni beyo nyo ini tiyo kere piyo mi ichato dano gina ini ngeo ko man ba so ka ini ichero jumia ino dong chat money ma ino ni iromo charo neni chi kero linke I TikTok page ka ngaro mo tika nano ini loge ye mabe mi review ye mabe nyo ngaro mo no maro ko dio linko charo wilo gemini ino commission money ki kom chano money ma ngaro mo no bucholo kujani ini no commission me chato gina ngaro money ni I page maka megi so only you acher my round no kere kichana I charo gino money pa ngaro money cha ngaro mi percent tongi percent mo chi wa ya yin ba afo chato gina ko man afo chato gina ni so ka gera dati ki followers maduong dano maduong romo wilo Germany ino ye chane now pe chane ma dito twal ento lugo dong jo adi mo bo wilo gino money kingo ki page nyo account mo migi ano ni my TikTok ano affiliate marketing icharo product ngar money chi tongi percent biro wa wachi jal kwanya chata wana ni cha mingo 10% ne ka icharo rom be di yin ngeo ker ma char ma da nyo yin ibero kanya down duon ye ka charo iton percent en tiu ko meno mina ma che mina mario chato gena migi chato gena yende no ni ngo kete ka chalo an ayubu tok kita mar tok ka ayubu tok peja down ma following duong ki down ma mar content aduong an ayubu toka chia linking nyo kero kanyamiere no toka ki ye video na nyo any page eno ni weka yin share page iromo share yoda ni kunyo nung dano wil ki dio pinya dia ka yin share do dio gimone chingo chweli we kanyo toka romo nung ne ki ye chide share wilo ki kono chane ma yin cholo ni anu pa no chalo commission piano ni utok ma mega nyo brand ma mega ti nano ne so yin non gino mo kan mai wilo ki website kono nyo kanyo wilo ki dukan no ni romber dukan mo yang website nyo romber physical dukan piane tiki no followers maduong nyo tiki jo maduong magi maro ne ano page ano ni gichero wilo ki dukan ni ento ka itimo bon ngata pat tien lo kan ne dog na machel affiliate iti charo gina ngata pat migi ino percent ento mi na mario ne iromo charo gina migi now ga charo gina migi ano ni chena ni wendung migi ya ini tiyo me ki platform ni mingo me kelo dano I dukan ni beru la char wil ma ngeo lok mada
chere loke dano maduong chi dano maduong wen diverting bore no logo ke ringo loke so page ma migi TikTok romo konyi chato ji maga migi iti now na min na wadeke brand deal ni eka kere la nyot ma yora da ena ni kata spraga gi unyo 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 into deep promotion gi unyo free legacy gi unyo more fire unyo nene republic crew gi miero yu push ati kero me yana charo la bol gi miero yu push show ma gi tie kere ni kata gi miero yu push idwe manyien ni dwe ma kuman ki wacha wanen kong TikTok pa nga kara an la poti wanen kong TikTok la poti ka duongo twal maramo chato wa ticket ni now company achel tani wenya na me example abiro min weny ar kono wakwanya achel kono wakati free legacy makiot gumi go yubu show give me deal we ngo jalwe chati wa advert ki kom advert unu loko kiot machulu miaro wot kere enyo wero inano pol joma tiki TikTok madon kono shaboy gi afande dota gi big up hun jo madon spraga gi into deep promotion gi mone pacho jerry gi kati gen jo madon no gware wiyamu unyo eno ni mera manoke da maduong tie so angarte yo be show we jal posta na en kare page wera mi adano unyo mi namba maduong nyo I chat show nani so in dong ma charity ron I mean red TikTok account ni icharo ni ano show ma mi adano chere ye show ni kero bubero mi kere ki ngagi ni gumi deal ma charo ano ni eno ni mara la bol ikian deal maduong so ka down chere dong maduong ki ngagi ni unu loko eno ni ko down chere nyo po down po chere maduong ki loko kero loko kere chul udong loko kero loko kere ki ngata ngo ki deal ma ki mini ni eno ni mina che la nyot mina rio na ana ni kati la rema mo char bon kare wa kati la rema ne nye la poti tu mi adil wa jal I video mo e kan me ma ro ko bongna chi wa chi dano ngo kanya ki rom nong ne ki e pe ka chato gera ngo I pe ro nga chata chara inde tia bedo chalo part of jo eno ni ti na ne wa biene wil bon ki bot wa dukan ma kuman deal li signing gwak pi dwe adek ne ruko bongo ki kene video ni unye ruko tok luko kita no do ngunu mo ke do nyo kit deal angone but eneni in loko ki company mo mitimo gi geno mo wang chawa mo ni en pi wang chawa no itimo gena no ngunu mo no miere timi chi company ni chuli eno ni yomo kana mai ramo nongo kere ki chane I TikTok now mo yomo kana ana ni tigir no mo ni chani ma dano en timune kai nano joma tiki TikTok account ma dito twal ma don ki lo ni TikTok live sorry na I TikTok live I chero ka streaming gina iti timi chani lok ma iti waje chani kama iti ye chani I dio me live bero wa iti mako video ara video ma iti mako ni dano wa nung tinano en po mi ada tira bol dano ngio live gino video kai wai dong ai go live tian lo ni ngo e chak mako video ni chani jo mo ni be yam na ne chani wat bogolo cha bero wa iti bogolo ka wi yam now chana dong bino ko ma kata jo mo tie wa nyo kamo mano gwak gi miro mi gin mo onyo gi miro support in yo mo e kan onyo yo mo ni me wi yamani so gen tiketa no ke crafting kede tiketa ke yobu TikTok kede ma ke ramo chwali mich I wi yamo now mich wi yamo ne fedong tian lo ke bi chwali mobile money ma don chwali mobile money gwak ben ti ara no ni pa ngio but mich ma ke bi chwali wi yamo ne bero mich chalo kimi mich ene TikTok dong no ke yo jimi no wani dio joma mero chwali gino mo ni dia
TikTok chwali kenyo now ka du o chimi kenyo chi inde bi lago mi chene ni dugi chene chi dungi chuli eno na now gari timo na madwen Uganda now mi now muka ne ana ye building audience at yan loka ni yen iti yopo TikTok ni ubed madiet where inong namba ka jomone ni now ka de no namba ka jomone ni ilego gi wago chero supporting page mo i platform unyo social media make chulu dano ka namba ntie level money tina na kati kong TikTok itiki dano machalo dano matiye gwa liba beach nya liba pag 5,000 and 10,000 followers na iron like followers ni wonba ukonya ubien i nyo chere YouTube uchero supporting an bena pian YouTube teka de tiki number of follower money ni the tiki number of jo money manano channel do karo level money magen meta ki nan ko ngita channel ni iron dong chon application where go ki yap chuli pe yopo content gian no luto gi chuli pi jomo lubi nyo joma like nyo joma comment nyo joma nano channel kai ji tiki number money magen miarne gi chuli so yen me de meta make creating content I meta make yopo gena ge meta yobi wek joma dongo go mede ki bien kwene I channel eno time so TikTok konyi where I yobo community ni money chi wai won ba u konya choro ma bena ngo YouTube account so eno ne you are chela no be metich ki TikTok men no channel so gin enene wen peki chuli pian dong ni do tiki nama ka jomone TikTok part ki platform mo kana YouTube ay ramo chuli an video no way be yo ni mo kana ada chan food wadi logo mo logom TikTok so eno ne you adi money ma ramo tich ki TikTok mengo men no channel otherwise donyi TikTok building nama ka jomone koro channel pobutiu tina ne pobutiu ento kai bedi ye iyubo community money ni chako gamo maybe tich ki dukan mogo chako tich maybe ki company mogo where team gino money chako building audience onyo yabo timo like life ana ye where no channel so video mogo tie magwa ko bikele ne menyoto platform mena madong show down mabe ti chane ko mane o chero ti chane waro ke kan